Oyuwe Chigosori na Steven Ndemo niko gendereire gukumanya ababwatani kurwasi Chigosori ao kurwasa maminyoko chingundi karate umupira bwinkoyo kurwasi chiligi ao muna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga nichinde chinyinge lero iga ngoche ya masemo kurwasi getigi ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge warabu inyora no mulibeli bwe Chigosori ngoche ya masemo kurwasi getaseni kia Ndizi TV na buna botambe eta nende mo Steven Captain 001 yesike taseni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chiza 10 chamaragoba goika chiza 12 Chigosori ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwanzu bw'umugusi umurubuli ukubwatia nigo kurigirariwa n'ibigori byonsi. Chinga kichingia ogendrete gotengere taseni kia Ndizi TV na nimetasomo bili kwa bili kukanya asovu wange mulibili we Chigosori mbono togo chaka na andakete we togo sanga mangi go chakira bili gendreta se eviti asegatia machibu abwango gana nyaleko baginkonyora na machibu kurwase ligi ya FKF Premier League Chigosori chientunda ya gatano cherit kwa lero chinyaleko bachikoera na gatie Chigosori chigosama chibu kurwase eviti ime ligi ya FKF Premier League liga na imense ya Kenya gatia machibu ayo na se etimi ya sofa paka nyaleko bagego ikoru chigori vera seyemo Chigosori bale Chigosori amone timu ya Nairobi City Stars anda Chigosori ende engia gatie timu ya Nzoia Sugar yari Chigosori amona Muranga Seal Chigosori avange paka yalo chikobe Chigosori entindi esenga Muranga Seal timu ya korabya kurwase ligi ya National Super League Nzoia Sugar mbasha kabya sana ligi ya FKF Premier League kulenda serero nego Muranga Seal anyara kwa mukichi point chonsi sato magago nyikora timu ya Nzoia Sugar egoria yemo asevosa ama timu kwa CVT vinde na timu ya Police FC anyara kwa nyikora timu ya Bidco United chigori vere asevosa na yosonero ya watu mumuso oyovene na timu ya Kariobangi Sharks yale kojegania timu ya Posta Rangers na sentunde na Posta Rangers bagandira kwa kulike machibu amaya aseligi ya FKF Premier League na yoko nyara kwa kwenye ikore timu ya Kariobangi Sharks egoria yemo asevo sasa maite awo tuteria bange osore ganyereira mono Chigosori ya Ankyo asegeti kerikia Ulinzi Complex Chigosori gatie timu ya Shabana FC eranya kwa kugariwa mone timu ya FC Leopards wikiraboniga abonsi babiri ondita yovuire Chigosori enda yonsi ase ligi ya Premier League yona Chigosori watu mungu somo ne kulende Mambi whatever we will cross the bridge when we reach there Mambi ntomanye na ki amangana rabe gatie timu chonsi vere chibuate abateteria ba kulenda sevoniga yakwa yewe na somoro bili we Chigosori komo mbakengoli. Ndake sense moya Marieta Nchenkoro kwa Ndemo Steven Captain 001 ugo sangama ngana rengete Chigosori sense moya metandao okonyora sense moya Facebook wetera Facebook account Steven Ndemo JR ensemo ya Facebook page Ndemo Steven Captain 001 ensemo ya TikTok konyora una Ndemo JR live na kolende wetera se metandao ya Ndizi TV otonyora ensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News kati yemetandao jaito aiga asendizi tipeserero iga turasanga mange arengete Chigosori nagati amachiwande agendete konkera iga SMS Chigosori ngorwase ligi ya National Super League nende ligi ya kabere asensi ya Kenya Rense ligi ya FKF Premier League nagati amachiwa yunase timu ya Naivas FC timu ya korabya tunda ya eta igakora namba 5 asetunda ya eta ya FKF National Super League kulende ase Chigosori ya leo ngabanya kwa kwenye ikore timu ya Celebrate Lions
chigori sano nemo asivusa ase viti video nigo etimu ya Dimba Patriots etimu ya kinigo so ase ligi ya FKF Premier League batara kwa bakoje kore etimu ya Mombasa Elite chigori ibere ase egoria ya moyo gosore ndeye ritkoria lero ya gosore ya ngati etimu ya Coastal Heroes yale gosore ya mone etimu ya Asad abange bakoroka chitimu echibere okoba chikoro chese mo chirichi ya Mombasa chense mo chia Coast emanya kaina buna Coast Derby chio anse chikorwa samo na kera chitimu chikorwa samo gosore koroko bune derby gase Coast Derby yo nego etimu ya Coastal Heroes yanye kore etimu ya SS Asad chigori sato ase ya mone gosonde ya roveiri gosore guri tkoria lero na gosore gati etimu ya Gusii FC yarenge konyara kobage kogarigune etimu ya Nairobi United korende aba bwati chigosori mu etimu ekinankira ore etimu ya Nairobi United ebwata sa playoff ya bwate ekine ku ngera tegereru gairire gosori konyara kobake gosuki gubosyo igondera kobatu kobwati ya Yuansi ota bya rengete gosori eligi ya National Super League korende esemo ya kabere tabe tukoro manyarero mbageni kitura atwale ase studio konegati amachigwande korega soro kongorwa Gusii na se etimu emanyeka ine buna bomachoge barabu FC ababanyankongo wensemo ye ligi ya Nyanza region na babuase erombe barenge erombe chitimu chia Kisii County na Nyamira County wakagenda se mini league bakatima na chitimu chinde chia Tangana korwa se chirombe chinde chira sorongo rwanya tano maitenyanze bwate chikaunti sano nemo ngonto bwate Migori na Homa Bay mbwate epuli yabo Kisumu na Siaya epuli yabo Kisii na Nyamira epuli yabo igo etimu ya bomachoge borabu ikagoso na chitimu chiri chia Tangana kurwa chirombe chuchinde anda sentunde ndebo machoge morabu bakajara kwa bakovuwa na lero iga bakwatiri bagari ya bene yoko tware gosori yake busani kati yabo etimu ekora una magosori egiyata bwense ya Kenya Michael Olunga etimu ya Mofa na se gosori eyo nigo etimu ya bomachoge borabu yanyara kwa bagakora buya naende yabwa chigori ibere ase eyemo sondaga ntore chivicha kurwa segeti ya Sameta Grounds. Kiba iro oro kipa reaction iwe juu kabisa. Wadi malo. Let's go.
na korok mtumba hii.
Wacha huyo anitoe mlengali Michael ungali aone bwana mlengali. Tupige kama sisi mashabiki wa Hali Hai. Ndio ulikuja na mboga. Musik.
Dogo, ngoja. Play. Fika. Wapeleke buda. Tena. Man. Ukifinya hapo baya. Sasa kwao. Sinasa kupea namba alafu ikifika hiyo time uliko tuongea. Nine. Andake chunechi bichachingia sana korwase egeti andake gechi timu echibere timanya inu bulaba nikamgora cyo sori bunechi ingi ora tebe to chakrane letali yao ya sori to nyabe ko batokoro abo chakane letali yao chunechi bichachingia sana korwase Asamarieta Dickson Mokuswa Kenga kulensemo ya marani bitutu note narorire ase buna bamita oba rorekanira umupira yende gyoka kerororo abantu baitu una na igule bakwana no gani bakonywe egere talent girorekane Gusii egere tokonya abana egere babikero ekyoro kireri nonye nasa abantu buna na intu kuchimarani onse elinde abana baitu Gusii atwara okorora ngamba gwatobo konyi kurwa sikinsemo nekege kogera gentu kibolete na gwa kwana na kibolete na ole kinsemo chitu obukonyi ndake mbia mwana sana ndobe togosangana mugenere tobwata gasteka getari getambe kurende onyembo no kubwatana naito ekerege tasani kya Ndizi TV na umurobirera sembe no muroberi bwe Chigosori buna butambe okolento na nche Demo Steven Captain 001 kwana kions pega ndeta Chigosori kwa nyorere aso boikirano aso nyembo no kubwatana naito nebe gote ya machibu kora Chigosori Chigosori gurero ase League FKF Premier League League ya National Super League gatiye biti aone be gote ninki kyage ndera se biti ebyo asema itachinsa bune chiga mangana tali buya asa chitimu chikuru nsemo ya Manchester ne Chigosori chigendete na chiro cyo chireng nseme ya half time Chigosori ya Manchester United Chigosori na Crystal Palace mangana tali buya kerenali gereri Man United nigo yaikoldire golia yemo na Crystal Palace ndore go say United by the Kings of Comeback nsemo ya Kavere Chigosori ya Manchester City nero inka kiyomo na bwati Chigosori ya Unigo
Manchester City barenge mega ye timu ya Wolves yatanga inegole ya Masibosa tero se Pep Guardiola na nyareko bakagonchora egame eyu ase ensemo ya kabere ya Gusii na konyora chipointi satogorenda yuansi ndabe tukubwati ya somoro beli weti Gusii stokona kibuna kende kyonsi kende ta CBT tuli gote umaiga kwanyale kopako kumanya senja no monto mungaini okubwati ya moroberi bwechi Gusii me Ndizi TV na team Facebook nimbaro che nyareko bagi kororanda ke ensemo ya ino engana ino nedeli ebengeli bino mbiribi na nabako tebinkoru nsemo keli kwenda tukubwati omuroberi bwechi Gusii kurukunda seboniga na ni goro ya Gusii ya bumachoge borabu amone timu ya mofa tunole chinkwana kurwa sababu bwata niwe timu chionzi chinsi ya mochiaba Gusii na ensemo ya boro kya niwe timu chionzi bere ninkiba bwata kyo goteba magayo Gusii yukoere. Kwa majina naitwa Boaz Evans, captain wa Machoge Borabu. Leo hii tumekuja mechi ya kirafiki na timu ya Mofa ambayo inacheza daraja la kwanza ligi ya nchi yetu. Game imekuwa ngumu sana, haijakuwa rahisi. Hata hivyo wachezaji wangu itakuwa mazoezi vile, lakini tumejaribu kukatch up hadi tumejaribu kushirikiana ili tushinde mechi ya leo. Pia kitu inaweza endelea kuambia players wangu waweze kutii discipline inaonyesha hapa hiyo kila mechi ambazo tunaenda kucheza kwa mbele wawe na hii discipline, kucheza poa, kushirikiane na kwa washindi. Katika mechi ya leo tumeutuka kwa washindi kwa bao 2-1 ambayo tulifunga kipindi cha kwanza tulifunga bao 1 wakakomboa ikawa 1-1, ndio kipindi cha pili tukafunga nyingine ya ushindi. Kwangu mimi naelewa kabisa ni timu ambayo tuko nayo ni timu nzuri na nilikuwa natarajia tu washindi katika game hii. Tuseme uwanja imesumbua sana, yani iko na milima haiko sawa vile, lakini tumejaribu kuna imekuwa ni pre-season match yenye imekuwa sawa kabisa. Ukiangalia ni wanacheza ligi kubwa kutushinda, at least tumejifunza mengi kutoka kwao. Kwa majina naitwa Kasim Junior, mkufunzi mkuu Mofa FC. Mechi leo tulikuwa tunapiga test match, friendly match nseme yangu ya kwanza tangu ningi Mofa, so tulikuwa tunaangalia how team imebuild and pia tunaangalia team chemistry. So nimeona team Simba team nzuri sana, tunaweza push poa. Tunangojea ligi next weekend tuone vile tunaanza ligi. Friends kama hizi lazima tuangalie pia team vile iko, atukam kuangalia results sana ushindi. Tunakam kuangalia vile team ina build in terms of finishing, in terms of build ups, in terms of defensive. Na pia tumeona kidogo defensive errors, hizo goals mbili tumeziconcede, na pia umeona goal tumefunga come from a lot of build up. So ni team ile tumebuild poa and results zile tumepata hapa, tumelose 2-1 as it to affect in any way, but kitu tunaangalia positive ni how tunafanya build ups and pia team chemistry. Kwa majina naitwa Steve Pikoretemo, mimi ni coach wa Machoge Borabu FC. Leo tumekuwa na game, ilikuwa build up game, tumecheza na Mofa ambayo inashiriki division 1. Walikuwa wameomba friendly, so wameingia leo, tumecheza nao na nimeona ni vijana wazuri. Wako division 1 ndio, na sisi ndio tumeingia division 2, so nilikuwa nataka kuangalia vijana wangu nione kama pengine wako up to task ili unapojiandaa kwa hii ligi ambayo inaanza tarehe 7 mwezi ujao. So game imekuwa mzuri, tumeshinda mechi ya leo kwa mabao 2-1. At least nimeangalia sababu najaribu kupanga ama kuweka unity kwa timu yangu, jaribu kuona mchezaji yupi anaweza cheza mahali gani. So nimeona vijana wamejikakamua vizuri, so na expect pengine tukianza ligi itakuwa ligi nzuri, sababu at least tunaona tunachangamka. Tuko na challenge sababu tumemaliza ligi chuzi, tumekuwa na regional league tumemaliza, so tukienda kwa upande kwa usajili kidogo tumeona ni kama hatukuwa na wakati unaofaa kufanya registration. Wamejaribu kutuharakisha kidogo, lakini naomba Mungu hata kama hatukufanya tumalize ligi tutaachia. Nafikiri tutangangana hii first hii ligi ya kwanza.
season ikiisha, alafu tujaribu kuona kama tunaweza pata pengine wachezaji wengine wakuje kujiunga na sisi. At least tunaona timu iko vizuri, timu imejiandaa vizuri, tuko ready kung'ang'ana kwenye Division 2 sababu lengo letu ni tuchape hapo Division 2 season moja tu, tuone kama tunaweza kuvuka tuende daraja la kwanza. Obvious kama coach ukienda ama ukikutana na timu yoyote ile, matarajio makubwa ni kwamba utashinda hiyo game. Though football inakuanga na result tatu, kuna draw, kuna ushindi na kuna pia wale kushindwa. Hii Mofa wako juu yetu, kwa daraja la kwanza, tuko daraja la pili. So nilikuwa na expect kwamba utapata upinzani mkubwa, ambapo naona hata ulikuwa ni upinzani mkubwa ndio, lakini vijana wangu wamejaribu sana, wameng'ang'ana mpaka tumepata matokeo mazuri. So hapa imekuwa positive kwa upande wangu, sababu kuna mahali kwa kuangalia kidogo, tutaenda kurekebisha pale venye pengine tunaona kidogo tulikuwa chini, alafu pia tuongeze makali kwa upande ule venye tunaona tulikuwa sawa, tukienda ku approach hizi timu zingine kwa Div 2. Kwa upande wa challenges naweza sema tuko na challenges kidogo kwa upande wa usafiri, sababu hatuna pasi ama hatuna gari yetu, huwa tunategemea gari ambazo ni za kukodisha. So sometimes pengine huwa zinachelewa. Kwa hii ligi ambayo tunaenda kuanza next week, nafikiri tukikosea kidogo kwa upande wa usafiri, pengine tuseme tumechelewa kidogo kufika uwanjani, tunaweza pata walkover mingi sana. Hizo timu sana timu za Kisumu, ukichelewa kidogo ukifika unapata kama washatoka. So nilikuwa naomba kama pengine management iangalie upande wa usafiri kidogo, itatusaidia. Lakini kwa upande wa mambo na mipira na mambo kits na kila kitu, tunashukuru madam wetu kidogo anachikakamua na anajaribu sana, sababu hatuwezi sema tumekosa mpira tuko nayo, kama ni uniform pia tuko nazo, kwa sababu ya madam mdhamini wetu. So tunashukuru sana. Hiyo challenge pengine peke yake nasema ni upande wa usafiri, but tunafikiri management wataangalia na wairekebishe. Asante. Upinzani itakuwa ya hali ya juu, sababu timu ambazo zimepanda daraja ni timu chache sana. So zile timu ambazo tunaenda kukutana nazo ni zile timu ambazo zimecheza hiyo ama hilo daraja na siko sawa nafikiri. So tukienda huko nafikiri nikiangalia timu yangu si mbaya, na lazima niko optimistic kwamba tukifika huko tunaweza kujikakamua vizuri na ligi. Nilikuwa nimesema hapo awali Yone nkwane ya Steve Biko yoro morokyo manene kwa timu ya Bomachoge Berabu FC morokyo kwa riga sengia kwenye ra timu ya Bomachoge FC ase entunde ya kabere ase ligi ya Nyanza Regional League kwenye kwa bagutangana ase rombe yabo bagatangana ase Emini League na ine basori bagwate ya Kibusani na inyora onye timu ya Mofa FC nero timu ile teneire na omogosori ligi ya tabwense ya Kenya Michael Olunga konde kwa sori ase ligi ya FKF Division 1 Roba bamboli andake Captain 001 okwanira Division 1 Division 2 ninki korende nigo elige igoro pimense ya Kenya nigere ligi ya FKF Premier League elige kwenye bwati inse yaye nindi mekaine buna National Super League NSL elige re inse ya National Super League nile ligi mekaine buna FKF na Division 1 na wese Division 1 no timu ya Mofa bakogosori na timu elige inse ya FKF Division 1 elige ya FKF Division 2 Division 2 nere bati timu chinyinge choro kongorwa Gusii gati yabo na timu ya Bomachoge Burabwe ubakiniu na goswase ligi ya FKF Division 2 tawati timu chinda chingia tawati timu na ya White Hat FC tawatwara Sportif Nyabururu gati timu chiri chingia chirase ligi ya FKF Division 2 gati yabo ne timu ya Kitutu Chache North Combined ya Karokiru na Marani Combined konde sevoniga ekoro ku KCN gati timu chinde na ingora bali bende utuboje semu ya mitandao semu ya Facebook nicho chagana ro kwero kabuna maturity jare data abuna
kurwa chinsemo chia Nyachichi Secondary School kutoka chinsemo chia Kemera Ward bogetutu bwa masaba. I'm watching mbuya mono sana Jared ndo chaiga Dominic Nyabuto hata wabuna injino mwalimu Dominic kuruchinsemo chia Keumbu ama Sago Bez. I'm tuned in mpaka tamati mbuya mono kwenda kubwatia na walimu kwa mugotobwati tubekera SMS yao na tuntobe tukubwati esekeri kigendrete kurende aseboniga nimete ntwa mugusuko yara kwa ukwana na utabiri etari yao na ndake ebengeri yokorokora ndake timu kurongo rwa Gusii twara Chigosori cyake busani cyeke ngo kyayigoro bune yatwarorire nereri na kwate batukwa bere aseke Gusii na bogo koneke Gusii yake na Geswahili gake asa Maria Tangoro ku Ferdinand Mageto Tumbo Kurwa Marani jina head coach ya MCT nereri Marani City okay ni team nenke mboni gature county league abwase twa kiromo simoyomo dondo collective ya kegra ndo abate fans yarenge na last season na bono to pimetena to prepare properly so that to go chako musimo yogoja onyore ntorein good mete kunto kwanda mono kolenda Chigosori yake busani ala gatie timu ya Bomachoge Borabu na timu ya Mofa FC timu ya una umubwatane bwa Chigosori ebengeri yombire bigoro ya Gosori yeyo Gosori na ne Gosori ngia yaringe talent tiro chingia but a problem as na re challenge kwamba kwa mono mona si team cheto chingi a ground gore ground kiluna karinge at least our leaders mbabende baswaime wa chipin barosi chi ground at least bana baita banyore chi ground chingia chogo expose talent chabo namatera nyama sori makanda na boss kurwase timu ya Bomachoge Borabu na kwanirengana ya sateva fiti mbiri biya nonyege titwanjitegia sameta ngerengana ini buya kolende negento keraga ni mono kubwatira na mono gatie chi team ebinyoro amona ensemo ya serikali ya county kwana kibuna babwatira ni response kwana kibuna ebiti bebinyoro bya rosiego na se ebiti bibire biya county ebiti ebire negative na ikiamanga chisemo Nyamira getiki ya Gusii Stadium tutoro kubwatira no kuya gatie serikali chia county ya Nyamira ya Kisii amone serikali ya nene kwetere wizara ya Chigosori korabuna ebiti ebyo banyarira kwa bego kina konyolite buna ndako mwaka wechiri bwibere na meronge vere na isano na ibere daro chanda ke kiombekerigia Confederation of African Football CAF kiwita birana no kogani wense mo yechinse cha East Africa kujara kwa baba kwarigani mamerano AFCON 2027 igo ebiti ndebintu bira byengencho mono sana binyare kwa bikorosi kurenda sevoni go mwancho morieli mawe kwa manya mange igoria Gosori yake busani gatie timu ya Bomachoge Borabu FC na Mofa sevoniga twagani tokuwa na mangarengete enkoyo ya Gusii andake na kiere na lero gaba batento bata se studio iga no ngoruche nsemo chia kitutu chache north ensemo ya Marani sub county pratebya mange esevoke tutuaro na kienko ya boge tutuere titi muna kichire na kiamangana yuare tobe to gusanga kiboikiranu gwetera bwatani to bwate aiga na onye ko bwate iboli rinde lyonsi turikari gwetere metandao ya itototeba Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News na konkerenje buna ndemo Steven tubende ensemo ya Facebook page buna ndemo Steven Captain 001 asechinse chirichia Facebook korende kona sole timanya yake kaliora nyare kwa kwa tutakalita ne team yao wasechi team chiriote ndrete sevoniga na kiora atevenka ichire na nkiora eresere usora erere umancho mudigereri igoro yao bokosori kwe team echo na kabero maki na gitumbile paka sabana obo komito bwate asechi kachito na boto konyola tubwate kubani bakonya bana lakini twanyora nsemo yechibesa yatoberenko alafu karoto guchikorigereria torore gusento nyore nonye nabantu rendi batubwate okobokobona naibu nonye nabaminto bagukwana igo naibu bagukwana ngano musubati ketubye ko bakonyete ige mire tingo bokonto gutware katokonyora umuntu na ndoremerwa ije mire tinga tware konyora abantu baito Gusii bancha abana ande bache talent gekora nikikasi inchaya abantu abange buno bononyora umuntu wakumupira buyega gendande ino ega kunyora gasi kuroro noni kambani kumurika no umuntu atakunya kumurira pono njine kinaro sababu kwa mtu bwatu buno bono marani aria yoto konyora tugo chake ni keso buna turega andi twanyora ngiki barwe kirisintwe
na abana niko bari chitimu buna boneka tukubeka none tournament yaria etokonyora abana bagosoma kuguru chisukuru chitimu chinyinge onye nanda 12 na 13 igotobwate alafu gochakera 14 na 15 igobarororo one sita yamanya kubanga abana aba muntu tayo kubaruzi kurwari egere toba bike asiki bongo kiriki kumagani aliabo egere mambi bakonyeke ono jine kinari gusabanga abarayi baitu talent inense yamayo gukonya abana na indira abaruzi kurwasa makora mabe na indira anyore na ndi yagerira umwana iro kumwana gukora talent na ngo twara rubusibuli kwa nyononye no kumanya abantu yano ni kinkwano go twara rubusibuli pono jine kinari gusabanga abarayi baitu bari Gusii talent njire Gusii na ndi nkatinga kabira teyo era bwe Gusii asema ngana talent lakini obokungutu bwate nelinga oko watwa unabona bagambi baitu bari gwanja pachoinya se mangani talent sinju talent unabona gakirani none giskuru mbake ntigare tu abwa sore yo amakaire na mogusu katia abwatani bengo eko ruchense ya mochirikia kitutu chacha no chense ya mochia marani watebire seboni iga no re coach no bwata chitimu chirioro mu bwatani gochi kolinde na inde watebire ngo ageto mupiro oyo ndakubare mabure belitanga nipi mupiro oyo asayo munyene no gokonye tendege ntogia kabere ke batikene ne ribori ranya reko bagingo bori andake tinyara ko bagingo panya ntofauti kioroche n'umupira mwagete myaka ya yino imeke yemekore ya 90 n'umupira gwa kuboniga ange myaka 30 mega ayikora ko bagokuba active player abo ko mutu abwatira ondiria tiri buna bono turoche imipira ati ebiasara ngiro y'umupira no nechi se chiarore kanire ngajiga nitiro na bachesaji chingagichiria igotware konyora ng'umupira eminge oso arambe ikungana libwatema lakini konyora nganto bwatenjera jesaji baitu baraye basic kubuna bono ndochinga tuise kubeka talent ya robono iga chi abana baitu kurunze buyobona bana serikali yabegire wikatonyora nango chimutu timu yankongo Gusii nonye pakatonyora timu chinkongo no Kenya ono jine kinata bango bokongo bwatira ondiria ntwa bwate nchira buye umuntu okosokera kosi support njare ngobuya lakini unabona kuri area sebiro bune byaboneka uroje chitimu chia bere chinyinga kurishiko chikorole buya kuruaiga aya naboko nyarwajire boko genda gwakonyira abana baitu Gusii unabona naboko nyarabona nero chati support abana onda kinje nare kuboranga oboko mutu bwate nabuko toise konyoranga abantu baitaba baitu Gusii no na baiburi nonye na masabiki banje tubwatira namangana talent asabana babire gekundi abadete umupira na inde basapotiwe onye nege ntubona kirije transport na igwali yo ndakwana abantu basoyimwe bakonya abana bari ngonye nense mu y'umupira uri abantu bakonye onye namangana iki uniform iki abantu bakonye abana bari kwikatonyore matunda bwo nimaite magusubira ne riense mu yakabire na mubori gore ntofauti keroro no mupira bagete imyaka ya bebe kore ati saini na bone wotoire tofauti gore keroro atarangira ne rigore umupira oyo ero monyene no mokwante ni pingore na sari ndale ose anyago ligiri chibera nyale koba kongo ndi gore na gocha sura ye timanyaye ngiya kodeta ndoche tuli mugaka mono timanyaye ngigeri akodeta gwaturu munguso wogosana mangana yobo gosoli gose kubwatana na mangana ya bana kobaoro kiesengenjo nimaite semeli ya marani mubwate timu ya banta banene na mubwate timu ya bana nge ya kunguseto gateba wikoso eseli bagaria ubutiniri bwa mangana ye mupira ya bana umupira ni ngagete karona renga around 30 years otware bwate coach ya por kuyobe so kabere former chairman FKF Kisii arenge Nyamira no mna mere for some time yobe shima sani one igo namanyire abantu boro baita mago kaye buna yobes no coaching enero ntetina kijana ingia pande lakini majorly kome tu akire tukaikachi level gete but no roche difference robo niga soka ya bono nilitwa akire mostly abana bare bono giti mbari determined mbari gwetoma yani buna rikare umondari kweru kabisa obwakege moment na piga game na ndo metirikare target yote aringina ngake norekane company buna posta telecom china chichaka ira bantenga kiri but currently abana bati opportunity chinyinge sana no last time general torich player bina coach for some time nara toera bana una chapadimba last time area 2019 nona ringe regional finals to agete na manyata
igo vijana vya nembire sikoke kuna Emmanuel Warea Karenzo Guchinzoia mbari sikomba soga sogete kidogo so lakini korana ki bono abana bare maega babarese we need to do something ndo basa kutiga talent esiroro sana ime abana bacho baswe amaru chinyasore to mago blame na abana babira babire nini no we should try bring them close to bawro kinjera to bawro ki game from there they can actually depend on any profession. Nimete ndake ntorore buna baranyare kwa bagoswase libagerio na kone terane sore Mr. Mogusu ensemo ya Facebook ndochaiga SMS ro ya mentiru a comment andake ere ya Fred Nyandieka Musima ate babuna njenomo muromore mu kuruchinsemo chia sosera yotoka ensemo ya Nyaribari Masaba nikondari na Mature Tiorure Jared pamoja na Samuel Nyamari pamoja na Victor Omondo mbuya mono Fred Nyandieka Musima kuruchinsemo chia sosera chinsemo chia Nyaribari Masaba kwani abantabu banare kwa bakoda bakubwatia mangana yo Chigosori na mangana ime Ndizi tigode ikona sore mo gusuri tani to nyabona ngere lichibu mupiro nago konyetae non konyete iroka enga kinazo te sabana na digit koko le ria lenge Kisii okay na digit ko litangani na ringe igatoni ona takiri ko likwari company eri lakini wone ikatoka sabana na ngiri bonga choro na digit ko na inde ikacha kawo na yabe to ko mnoloje anto to kaira naka kurege ntekia sana ogandete ko bakote bikorende Mr. Mogusu nanyare kwa bingo sangana abwatani abange chitibu chiyingi hene kene ebesa neburete ene kene abantu bagwesoki beko ene chitimu nekene mbakete ntokwendera romba nyariti kwa bakokea totebe eserikali beteswana nagati ntorigeri serikali ndoriri umuntu mungawa nyare ko bagakorwanda cyo konya chitimu chaito tima nyaye kwengana naye na kichitimu chirakora chisukira kiria gekekeroro ono unabona nsemi ya serikali wana torigeri serikali wana torusia serikali oro serikali teiyo onde ochire ko konya chitimu tima nya inu nakira nyarekane nenyarekana mupiro mogosori gote matore akiri twanyora situja twakuremerwa nabona ko togotema no tore twatema buna nayo no ndate banga transport unabona irigie chake naboko nyoro twanyare bese ko register lakini boni chira abana baragende bono mupiro kare gose mu machoge mpira baragenda sete kwanyora naendo ko kongo chibese watoberire nakiki bono tukubora nga tware ko babantu abagusi tunabona twachakira abana bitimwe tari bana gustari baito po ibara baito sawa lakini manyanga nigo babwatete oye sibunanka buse ite babwatete abantu babundwete nga abana baitabaria ona kitogo sabanga abantu baito bari gwanja buna bagusi tuna abantu tukuragira tuna abantu tuyigotete tuna abantu turada ke okara kimbi yonzi roka nonye na mucheso yo tutagwa ko mukira byo gusi toywana Gusii timu tiyo Kenya gibera nyari kurusi abagusi sinyenjo abagusi nabantu babwato bongaini abagusi nabantu bayigotete andi kwati chinguru ono njene kina ko sabanga abantu baito bari kuwanja abayiburi kokororo umwana ubona bwate talent tike kumutiga ugulire ikuru ko muomoyo mugulire yani kiriaga neti nonye nezokse ugulire none irabonye dere ngake kegere umwana yatwara omoyo nga nonye no anta toro ringi ngende nige yangokora egere tuba omoyo oni kine kigetari kororekana sisito kusimono nakibono to kumujigorega twachakire mepira tomanya konyora abantu bande bara orona Gusii anaende bakumujigoranga neni botu kuchikonyora use amarieta tokoroze konyora ngana abantu bachiriga nonye nabana siasa bagimo bari bagwende to konya kabisa ande konyora basogiria manganasi igento kunekyo Ona kese ngencho ye birondo chepe kominyoka sana machumo yerimbe mwana kwenda kubwati nimbete nkwe ama chief yebiti ya National Super League ime FKF Premier League English Premier League amanganango mambo dinaanza kuchemuka upande wa English Premier League wekera boniga nimbe kotebya machibu korwa sebiti ebyo kora dikochukwa na ya manganarekete okinie nkoyo yoro ngorwa Gusii timenya insie taika okobori kwa wose inkikeliora ate bali bakorigeti boniga kuriria kamereri inche nare kubori nchakera bagange baito
unabona ntubwata abandi unabona ntubwata president ito ya Gusii ari uwanja abiki Kisabu county hamo abiki Kisaje bonzi bya bika ikwende unabona unabona evento ketanga na majiru alage kwa kwanda yegoro ya president be county ya Kisii yu maite wana kwa kwanda Simba arati Bueno, el presidente si una buona tumuro di un gambito ariko bomia ese meya talent ni buguriti abana maminyoko mupira hari uwanja asoke Gusii yayo abwata abana ababimichezo abakonye nyinja abandi mbakonyeke nanye nabandi mbagusukuru asubuka barabara je kuyogusarika igotwari konyora abantu n'abagambi baitu abantu bana gisena taji abantu bona mama batinenerete abantu bona ababunge baitu abantu bona aba MC baitu batu arekerengereri barabo ngango konya barabana imiteso kusiyeto kusirira genda tambe lake mbiomono ni matengane yao na nyeikereire kulenda se bali bante ko bwati amachibu ko rasebiti awese Chigosori tigendrete boniga mwana email ya English Premier League ikiraboniga nigo yagosori entangane timu ya Aston Villa asentundende entunde gatano na limo nigo timu ya Aston Villa yanyengeire timu ya Brighton asebanye ikora churi sano nemo aseyemo yagosori ende Bournemouth na Arsenal chiteka chose Chigosori tigendrete boniga echinalitio chosoa enseyemo edokoro ka 60 minutes ikiraboniga nigo timu ya Arsenal yotindiete sana yanye ikorire timu ya Bournemouth ikiraboniga chigori sato asevosa asoliotangana konyosire timu ya Arsenal no magosori saka chinse mochinde Everton bakosori ne timu ya Luton ne timu ya Terigu ikorwe ligi ya Championship na gosose ligi ya English Premier League wekerabono Luton erevosio chigori vera seyemo bakosera mo ne timu ya Everton amachibwande Man United na Crystal Palace wekeraboniga bado nige timu ya Crystal Palace etangane gore ya masevosa timu ya Newcastle bagandete ko Kosalio bonyansi ne timu ya Burnley wekeraboniga Newcastle abasoki Manchester City korwa se ligi ya Carabao badebanyeroka EFL banyakwa bakobasoki wekeraboniga bado Newcastle eribosio egure ya masevosa egosori bagandete kosori na Burnley egosori ndegandete seboniga egosori gatie timu ya West Ham ne timu ya Sheffield ase West Ham wale bosichigo libera sevosi asevosa egosori ndene gasori gatie timu ya Wolves bakosori amone timu ya Manchester City na ukiraboniga inse chitekesa tuchietire nige timu ya Manchester City yatime korau na Pep Guardiola banyareko bakurumaega na kunyara ko bakolengana ni amachibu ase egosori yu ekogosori bime ligi English Premier League himbe nkobati ngotevi andake ningorabu ase Chigosori echio korende nkwanda sobwango asa magana rengete eligi ya National Super League eligi gendrete ligi ya Kavere imense ya Kenya sabana twasubira magana rengete eligi ya National Super League Chigosori aunchiaro veri nagati ya machibu timu ya Naivas FC banyara kwa bakonye kora timu ya Celebrate Lions chiguri sano nemo asevosa jina chiguri chinyinge sana ase entundeye chitimu cyabungira chiguri chinyinge namo na timu ya Naivas chiguri sano nemo twarora ese egosori entunde tangani Luanda Villa yeko bwasi chiguri sano asevosa tukore timu ya Gusii FC entunde tangani yeko bwa egosori bare kokosori amone timu ya Vihiga Bullets chiguri sano asegoria ya mokorenda serero ya virit kolio moko kase timu ya Naivas FC ama chibwande ni Dimba Patriots bakosori abale kosori amone timu ya Mombasa Elite Dimba Patriots babu achigori vere ase egoria yemo ase getikende yare kosori gone kosori gati ya Coastal Heroes bare kosori amona Asad ase Coastal Derby derby echi timu chikoru chinse ya mochiri chia Coast na ase kosori yeyu nigo abageni gose abarigani be kosori timu ya Coastal Heroes babu achigori sato ase egore mona mara bakuboli ndake timu ya Gusii FC kigendrete gokora gwikiraboniga tore match week 3 nkiraboniga nigo Gusii FC agosori Chigosori bere chioka ese gosori entane bare gosori na Vihiga Bullets bakabwa kanyora chi point isato egosori ya bwatete nigo bare kogosori ne timu Mombasa Elite na ase gosori eyo nige timu ya Gusii FC baikore twegore ya masevosa weekend ya litikolia rero
mbalenge basoria mune timu ya Nairobi United kurende egosoreyu yanale kobake gosuke gobosio waseba koroka somo nugwege songo yabere postponed ase ngencho yamangana renge TV nase timu echu kiatira kuri ligi ya Division 1 osase ligi ya National Super League na goikeraboni gakerenkorigali na ke standing era ase ligi ya National Super League magechi gosorisa to ikeraboni ga Nige timu ya Naivas etangaine neche pointi sano na ibere megayo kubwa Chigosori ibere na kwenda makalia gosore ya mwe timu ya kabere Nairobi United Chigosori ibere ebwete chionse wekiraboni iga timu ya gatatu Kajiado Chigosori ibere ebwete chionse wekiraboni iga ayu na rama chibu kurwase ligi ya National Super League amangana rengete Chigosori to kurukuru sengane rengete National Super League togenda subanga sama rengete ligi ya FKF Premier League na se ligi ya FKF Premier League naro ndawa Chigosori chinge chiaro beri korende gatia machibu kurwase EBT au na se timu ya Nzoia Sugar vale kwa rigania timu ya Murang'a Seal na se Chigosori ringe timu ya Murang'a Seal banalire kubwana 1-0 asentune na nero babwa 1-0 asevanya ikore timu ya Nzoia Sugar egosori ende nige timu ya Sofapaka vale gosori amone timu ya Nairobi City Stars na se gosori yeyu Nairobi City Stars yanyangera Sofapaka chigori ibere asegoria yemo egosori ya gatatu yeli koria rera ase ligi ya FKF Premier League yare gatie timu ya Police FC vale gosori amone timu ya Bidco United na se gosori Police FC Batake konyorobole mwase ligi banya ikore timu ya Bidco United chugori bera sevosa na yagosori yo mweli yarobirera se ligi ya FKF Premier League na yagosori yale gatie timu ya Kariobangi Sharks wale gosori amone timu ya Posta Rangers na sentundende Posta Rangers babwa egolia ya masevosa na asobo nkara tukore standing ya wikirabone ga ligi ya FKF Premier League ni wikirabone ga Posta Rangers batanga ina se ligi mega yo gosori Chigosori sano babote chiku pointi 13 timu ere namba ibere ne timu ya Murang'a Seal mega ya Chigosori sano babwate chi pointi kianda ase ligi eyo ya FKF Premier League namba isato ne timu ya Gor Mahia FC gosori Chigosori nye ewate chi pointi sana na isato wekiraboniga namba ine leo sieka top 4 ime ligi ya FKF Premier League na timu ya Kariobangi Sharks Chigosori sano wekiraboniga iwata chi pointi isano na isato kitorian semo ya inse nego timu ya Ulinzi Stars vale namba 15 nemo Chigosori sano wata chi pointi isato egosori ende egosori gatie timu ya Shabana FC wekiraboniga vale namba ya kabere korunse namba ya 15 na kabere egosori Chigosori nye bagasiri Chigosori ibere bakanda makali Chigosori ibere achune chi pointi ibere nabo vale abakabere korunse konde bali batanga ine korunse ne timu ya Sofapaka Chigosori sano na wekiraboniga basiriri Chigosori nye na wekiraboniga nego banya kwa bakwenda makali gosori yemo babwate point ya wekiraboniga na unero standing ye ligi ya FKF Premier League litkolia mambi ndobwate gosori gatie timu ya Shabana gosori vale ne timu ya AFC Leopards umuchio Nairobi kisema chirichara ngategetikia Ulinzi Complex utakira chinsa kianda timu ya ye gosori ye mobwinaro ocho timu chicho sibere chatware problems ya tware starter hard teyo ya bwire bono kire timu ikango temere go proof ngoromo kwa mwasa ko bwoyonde but I hope Shabana wakona game poa Shabana acheza game poa and I believe tutashinda hiyo game ayabuna oyo kakosori timu ya Shabana FC manyanda yake nowegenete Shabana mbaikole ingwe ingene tena kwanza ande ndo akanyitire okay lakini miaka ya change ande nero ya iranire saka ono na wongo mo meaninga sabana ise kwenye bwata no mo yebwata na leo sanga na mbona acha gite na birani ando ma te bono kusanga na yobo ete timu ile ma ete timu ile kwenye ti to yobo jo ma te garumero tinga azima mungu iko bono ntininge ne tenga mpaka sabana ibwe FC era bona wikiraboni kanya ukonete ko manyia manga lingete sori yera chiko bagatia Shabana ne AFC Leopards timu ya Venka ne timu ya AFC Leopards egetikia Ulinzi Complex negetie kenene kewata mabaga ya pateteria internet chirigwe 30 igone agosorira recover no mungsoye ovene kondo wikiraboni ge timu ya AFC Leopards agosori Chigosori nyenero kule ndo wikiraboni na barabu mbarabu ga timu ende yonsi banyade kwa bagwiku
Yamo Chigosori isatu wachire makari hawata point isatu Shabana ibata point ibira kwa nikibona etofauti ile kati ya Shabana na FC Leopards na point ya moyoka kurenda litukoli yankyo ndoro ngorabwe na yegosori ya gwango iga ya FC Leopards ebale kosori ya mone timu ya Police FC antukaranda ke kosori ya watu mungso sana ekaenda makari ya Chigori ibere na yegosori ya gwango iga ye timu ya Shabana bale kosori ya mone timu ya Kariobangi Sharks steka chio moeli kwa timu ya Sharks ekonyoria gori obubui akabua 1-0 asegetikia Raila Odinga Homa Bay Stadium ikontore bosio bwe Chigosori echu Montreal kiara chikova kuruchinse mo Jones chia technical bench ese chitimu echu kwende mbu ya mono oikaiga engana ya gocheire tingo siekera ndira igamba etikolere timu yaito akore ochalia se kamera timu yaito bokongu na ndina bokora nenkongo ono bugigetumire gitigitahi kia masabi kiabo onye nari nyasare uwanja bagambi baitu barwanire timu yegitikirikire stadium haria kebe kiare koba ni maiti ngasabana ngari kubukuri sino tiari kubu ono asinye njuna ndikare kogenda isiko kubonete bwati amasabiki twasabire ngabagambi baitu banyirwanire gitikirikere egerega iga masabiki ise goja buyo no mabintu age umupira kera masabiki aroro nonye kwaringeiga ukusa yani ongororange ukwagenda igoro gono igore ndenga nyasari gwanja orwanire timu eria egere gitigite giaza imba nyitige genderega zinyenjo nisikukuru cyo wakire mpira igo bari gwanja aningesa ya vice kwa ngeze bado abatotali bale gocha kwa Gusii Stadium tawale bado kibara abangi chisemo cha Raila Odinga Homa Bay Stadium na bado kibara abangi ninki kya change shida neringa ekerule nkasinuka lituro chipono mbogere maite bona nabagere bagocha omona nchibuna nchuli narenge mbwene tukuchiororo mu Gusii kurumarani nenja abana bamintu nasinyiru aitorere bashabana baichiregeti ali nabo gocha baichora sana bagotenga kore ndandake inengana ya ye mogusu konde biro byachire sana ndatere sole ngana yawo yo mweli ese tochokore ekaro twagwaterero ngana ya yo mweli ntubwata abana Gusii maitu onye tukwigunga abana nkororani kuri turi TV twarora abana bande twebunko basigete amani na intuntu bwata abana nari usaba Gusii baitu kende yonzi keria umwana tete kokora neba no ubundi tigatusuboke kumubwatisha unabona abana banje tugitalent twararorira abana kurukinga kicito bari kuminyoka abandi bakarisiko ono bagokonya bayibuli babo barusiri paka nonyine gikoji kiri cyari ko bakoji babayirire ono njina kinabo sabanga Gusii baitu twanja abana baita sindu kindi jonzi kiri okorro mwana dagite munamono unabona abeji talent ko toise kubeka abana baitu gitalent amane tugupungusa ubuke babo tugupungusa nonyine njire tunya gutunya abantu igo tokonyora kinga kinonyina sitokoboka igo bona nari gusaba Gusii baitu abayibuli abagambi unabona umugambi yarate ariko tubikire gekombe yichi sub county tubikire kombe kiaye buno mu president yitu ya Gusii tubikire kombe ki county mara ninkumera na cyo machoga alafu ngomire nyari bari nandi toka baba Gusii nandi ko tokuriye ya tanda sense ni ya sibona iyo nje kinari gusaba bagambi baitu twanja abana bitu nandi twanje kitale kemagani yabo bia mono sana gurumaka mogusu onyareko kwa nengane ya yo mweli kurindi mate mero nero ya kumbe kugie county gochaka mero belinero ro chingwana chiro nge chake kurinde litwekera chake lituratebegia chakire esemo yao nseta ikemengane ya yo mweli na buluraga ni okwani jase nseme yo mweli yo mara ndaga ni ku encourage Bible batiga gusiekera abana chinyumba ya Bible abana ba bwati talent chabo alafu ngere timu tinda kwira ni maigate ngere kwa boli na totally gretia serikali na baraya bande go sentonyara kwa genderero mupiro data kwa advice chi management ya team ne chi coach at least to be creative ate tuli gichinjera chirato retrain income ne banke but at least yaswa for example kuna intubono we are having a plan to rosie calendar ye team ito so that to ne reach funds chiriche ito at whatever cost at least tutapata kitu tobaoneri na baro banje bagure bato support and to support it team and then also
ndo bangete fundraising tutokore yani somewhere in between omutinyu tarehe 15 20 kati yako ndobeke ndoje totanga set date kero twabirishwa toba date clear after maybe a week but manyore ono balindaga niko kwani nimbata basani omusano naro kuruku Joseph twiriga nyambati okare njoro boni ganere no mo Gusii sana akabira assistant coach yari Nyamira Springs Charles Batasi ukabira secretary yane Nyamira Springs na players bane bonse bari Nyamira na bari marani abayiboli bane omugaka John Tumbo Henrietta Lusa Chibrother yane Safe Ndita na bande bari basani bari tumanya ine naye nkwita nirimbu yamona so kutuchika kwa studio ngeo. Asante sana mate Mungu sino chomo umuntu kunya komoroma malito kukwana hata tulikuwa kende lemanga malita yugango bwangu litangani igonde tuko au yogo kwani ko chaliwa ngo yo mutangani ndete bukwani mudukoro kungana ere Kenneth ndege mwakiri kolo tali na ere ngoro bwanji to mupira ande gukwani noyo musani ono kurukunjiri umunyagitari konyare ngukwani noyo moga yugo musani ono monna sano nkonyete paka nonye no mupira na chande tere Jumamosi mudukoro kumageka secretary kunero nkonyete marani mupira rororo nere ngomusabira amanya Jumamosi ajicha toretero mpiro yo nere nyasa museni alafu nande ngokwani abandi bari twageto mpira na balobu na tambo nyoro nyasa murende babo mosoti pamoja na kinayoi bonzipi alafu na abandi alafu gojukoleria nasabire igetiye to gwate marani aria nyasa to konya abandi boito batukolire talent nere marani Mbuya mono sana onyale kwa paka kulinda chinsa chiae kulinda nero mbekeira makwani ya mange sana Facebook waiga nyale kwa paka ngosomeri etalia ya mekaine buna Victor Omondo hata ya buna I'm watching live from Nairobi West tuko base hadi tamati na Elvis Opande nero motangani yoye Susi Riruma White nero yo kaveroye Zakari Makori Moginda Fred Nyandieka Musima ndocha iga Anthony Ragori ndocha iga Rose Michiemo ndocha iga Jackson Kinara ndocha iga Omogaka Kerecha ndocha iga Tariki Mokwa Miriri Band ndocha iga Eric Osoro awate listi entambe sana kolende sengencho nomo tiotoreri bwa mangana ya Chigosori tiganteme kogikiani mbaikere bonsi ndocha iga Eric Osoro ndocha iga Christine Kerubo ndocha iga Opande Lispa Gisiora ndocha iga Amanyinga yomonyalibali ndocha iga Thomas Nyakundi ndocha iga Joseph Omondo ndocha iga Zakari Kibira na ndocha iga Sheila Kemundo inumwensi mwakwani iguno yo maikainde buna Victor Omondo kuruchinsa ya mwachiri chia Nairobi mwanda ibo tobwati live na vote baipo siku tucheto cha bono live ase TV yawe ya nyomba imerobiri internet ko beka bona Ndizi TV to ikera wasa chinsa ya mwachiri Nairobi bono kwa bwati ko bwate remote korende mbia monasa bali bato bwate ocha kiromo chakano oikera boni iga ase amachibondo cha yakoro nsemeri ya English Premier League mambo inachemuka oikera boni iga inseje teka ikomena sana mepira kwa era Bournemouth Arsenal 3 Bournemouth 0 Luton 2 Everton 1 Manchester United 0 Crystal Palace 1 Newcastle ya mentire ya Kavere 2 Burnley 0 West Ham 2 Sheffield United 0 Wolves 2 Manchester City 1 mbate makwira na ndegu vuzaba mendo mosigo ayuna rama chibu korwase eviti au na nje bata ibuna mbia mono se ebiro mwana rekwa mukobeka okore merikwain oikaiga se studio Ndizi TV ogendere gweto makobeke meroveli tingi gu next time marani city ya sirire te koba wiya ogendere gwetoma na bali wonse mwatero chakiro mo chakano kiraboni kechebuna Captain 001 tebe buna mbia mono gendera kubwatia Ndizi TV emeroveli ya Ndizi TV amangana maiya ndikale ngochare nara muntu buna Frida keribokale liko nkagerete rero konyara kuba konyobeka 7 saigo amangana amayia ndikale nanyare kuba kagoika nemero beliende enda kubwatia Ndizi TV
kendra gutosabira tugendere kugusabira mugendere kova mugusuka bocio na mbuya mono sana ewikere bocio ritukubune liga chinsa bune chiga tumira na sege twende gusanga muikorenda seboniga jango teba bye bye.